Ka jinsha pende ki pajba kibasa hakitain kaput kaya jia na kapor lakalong kibasa berkaput Asam lane berka Bangladesh. Kane kala jaru hakashnong darang West Jinte Hills District hakaba ki pajba dang hakini ki ars nilai sngi kilasha pende hakirunar kibdai ki nong Bangladesh kibadan markhap bat ketega shnong. Katkum ka jinga thu ki samla jong ketega shnong. Bagite ki runar ki juan berpendik na kapor da kabawan banlute na ki briso brikwai. Barwat na ki semru kijuan kandang bat penting bat smei ya ki paiba ki ba omnut shu wat ban mi na la ki jong ki ying sem kamta ma kapor mit ki pen pauru ba ki don ki por bajia ki jimpang jing system ha kapor men mit kim nu chu ban le jalami ki bapang hai ki jaka sumar namar ka jingsha pendik ha ki runar ki bap ktem halenti sengkin ban lute ki pen pauru ka jing lengo bawa la ki spaya da kaput ne ki border security force ki don Henry ki Bruna Bangladesh pat kidang yo da kabasuk banwan rung syopur usam jongka Meghalaya. Kumta ki kentui ka sarkar jala bagan penklanya ki bor pahara ban bu noru da ka tempulit kena makan long jing singan ya ki ba jongka tiga tan. Ta hilap poy hagni ki ying ka stol ka ba sya lute mana ni aknya tarik. Ta ngilai entah hajan pan saki ya ke kata di dia ba di ki khar bangla wan bentuk ne jaka. Baik ini kita bagi beriu ke sabang lagi bentuk menghadap punya tarik. Baik, wat bisa taruh pas kem lagi nar gedang kenut pengkedang. Atau mendani isu ini. Kumunong song sinong. Namar ngadon kita ke mensim seir, ngadon kita ke mensim ting nakapor sekapor. Wat mentaru nisa ke sinong, nisa ke ying teng gimjuyo tia. Nadu ke arpunya tarik kabanganga bena. Bautu paralok jonga ubanganga itu. Ubaap ya katai ganan kuai hatai kejaka ula syak tombor ula syak tek da uksai ya hata haying ula syak ya bat la syak ban on bagi tari nakti nak kejak tu bat kira iki mobile phone ki pen mengsau yu ndrai bat kiluti no lu ya kata wajib store kata kepor nganga kendek ke mesim ngamla ya ke bangan susyong bangan susngak bangan supensyong seir ya ke mesim jonga am kwa shu hiru batang manga ani kibahiyang basam jonga kirlan narai ngakwa aru babaro kibriyo kibayem sakini kijaka kaput bordar bakin light na kini kijing masaw nimla e kabangin yat mit nimla e kabay ngin yat sakijing kawai nimla e kabangin ulet jiseng kamtam hakisi sonde ladang ikwa ban jiseng kamtam kejiseng ka babun sakini katani riwar jongi iha ban yat iha ban cross ben nakatay ka surok namar bakadai bakadon tagaway ka surok batan nang ilawan na kajiseng nanu na jowai nadu na lat rambay nadu na kliret kala jinga yangi nang ilayawan sini kala lap no ikamit kamtam kajingjia ka bajujia pa sini kalong hakiskit satade pada hakisngi sande kata kasni kabaki ni kini khar Bangladesh kini lani kini runar iklanya kabakin wan bakin atak kin bu da umau limestone upahe be apren surok bakin bat ke kali kin atak ke kali kumbanganga la sale manga hauf nam adat kandai kilaya atak yanga kilaya penpat ke yit kali jonga don bok ngaingu yu boleh try gerat bangadang latnya kini kijing masau nomor ba udang it yanga nomor ba udang isnai yanga takadaw ngalatnya kani Dan susu ibun paru taong melak benlen siladon kita ki sipai nan lagi BSL ki bala apa hara ki lagi kaput jong kene bordar di berak kawai ba kawai ke bangis nyau hela kolong ba wala ada kini sipai siladon ndrai kumno pat kini kar kidang poi bat kidang yo bandrung han lagi than kini ki cekar ki jongi sakawai ikat pat ba nang nes keman ke sarkar kedai ban pak hara susu lada lagi yang jogi BSF lane lagi pulit serang ba kasnong jengi kebadan marjan bagi dia jeka keba lajia man hagane afnyo tarik kanam non syu kum kene jingjia bat mangiru kum kene snong niyo bersang sup ne bersang skan habis snong gi ta bidangi ta kasnong hi bara kawai nadu ki snong ba marjan jengi dauki bakur keter seduk mutapur bagi paiba dong katan jengi kinyo bersang sup song skan hagi gi jeka dan nagalen jengi ikapat ru yau MLA jaga tan jengi ubade ula kemen remboy bak badan ru wabat ru ya kabor kumuhum minister bul pengklain kita kisipai ane ki pulit bak njai petrol mal kapor tam bagi nei men ba uno ubriu ne kena ka kam ka ba ubriu jengi ne ka tan jengi ulej ane
Madadon bapang besitom.